nansi Madlanga Commission isenzele zibuka yapho sokubanjwe uStewart bafethu. Nizamkhumbula lo Stewart lona. Lo Stewart ngulo initially thina uqala kwethu kumazi samazi ngoba akhaphe uGeneral Shadrack Sibiya ku-ad hoc committee. Lokubonakala engathi nobuprotector bukaGeneral Shadrack Sibiya. Yavela into engathi njalo kwathi hayi man le ndoda bathe xa bem5k kira ezinombulazo General Dumisani Khumalo bathi hayi man le ndoda kubonakala engathi yindoda enama criminal cases nje thizeni lokubonakala engathi avele kube khona indlela nje ove aduke nezwe lama cases wakhe. Wabuya yena weza kwimedia wapepereza into bayayikho lonto leyo hey SAPS yaxoka hayini bafowethu nikhumbula kahle futhi iSAPS yambambela special press briefing kweso special press briefing lapho kwavela khona into yoba kubonakala engathi ezi criminal record zakhe ukhona nje ugalakatsheni oye wangena kwisystem zacinywa yathethisa nje into nalo sikanik lona kwaze kwathiwa even iveni le emhlophe ehamba uGeneral Shadrack Sibiya mhla behambe beyokwenza la search and seize kwaGeneral Shadrack Sibiya yeyale ndoda lena. Hayi ke bafethu le ndoda yaphinde yafema sayibona nje ibhulishala nje I think nakwangama traffic cop nanisakhumbula nje ivideo yakhe nje apho ubonakala phethe nje inkalakatha nje yesibhamu. Hayini bafethu le ndoda sizoyiconfirma kahle into yoba ikweyiphi camp xa sekuvela even ivideo yakhe apho kubonakala into yoba kwakuyipatinyana thizeni apho. Hayi ke kukhona obishop apho kukhona yena kukhona uGeneral Shadrack Sibiya. Hayibo kuthe mhla uNational Commission ufana Masamula mhla yokwenza first appearance yakhe ecourt wayehamba noFadel Adams samdibanisa into yoba hayibo so lo muntu wazana noFadel Adams. Ayike yabe injalo into izolo njoba ku-appeara uFadel Adams nje hayi simbone futhi kuMadlanga Commission into yoba hayi uNkabi nobuzokwenza i-moral support kumngani lo wakhe. Hayi ke kube khona lapho simbone siyevela khona nje ibile clip yakhona ndiyenda i-attacha kwivideo zami zayizolo. Hayini bafowethu namhlanje ndiyibone le ndoda lena uFadel Adams ke ajenwa xa kesuka apho usuka uya ku-advocate Sillo xa kesuka ku-advocate Sillo abheke kumncube kube khona nje ningathi umthetho njothizeni xa kesuka apho hayi ahambe. Hayini bafowethu ekusukeni kwakhe njoba icamera yamlandela ke icamera mosi uyayazi futhi uyazazi journalists zinjani kube khona apho sikedibana khona naye uStewart lo hayibo lo mfana ukhona namhlanje uzosilandela nje ingxaki ukude naye ukhona namhlanje hayi ndincome lonto leyo bafethu akubanga kudala njoba bebhizi bemshuta bemthina hayini akwade intimidatane nejournalist ngaphakathi kwendlu le eka Commissioner Madlanga. Bafethu ngibani umuntu ongayazi ba uCommissioner Madlanga akafuni nix into ezawudenta ireputation yeCommission yakhe into ezawudenta ireputation yalandlu yakhe. Bafethu akayonsanga uCommissioner Madlanga akabhenywa. Hayini bafowethu yinto yenzeka apha kubo mathi break lena endithetha ngayo. Hayi a few minutes ago sokuvela into ethi abafana sebemdobhile bamdobhela ngathi uku-intimidator allegedly uku-intimidator ne-journalist yona le andikhohlwa I think yeSowetan if not mistaken but yeyi-journalist. Bafowethu yazi bengendawo nento ethi inoba hayi angifuna ukusondela mna yazi kwami kuMadlanga Commission.